Socela ubaba uMhlumayo Luhlongo afundele umthandazo wesabatha inkosi yombusisa. Amen. Umthandazo wesabatha. Imini sabatha mayibente kwabangcwele. Isandulelo sihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Umnikazi wawo lapho bantwana baNkulunkulu ekhombisa khona ubukhulu bakhe nobubanzi bakhe uNyazi Lwezulu ubakhona kwakhe emhlabeni. Mayibonge Nkosi. Amen. Lo muzi bantwana baNkulunkulu awakhelwe amaNazaretha kuphela kodwa wakhelwe uNkulunkulu yomuntu nje owumuntu okhona emhlabeni. Lokho kukhombisa ngani? Kukhombisa ngokuthi umuntu waselimpondo ongakhona afike la athi ngithunywe abakithi bathangiye ekhaya lemphefumulo ekwamashu yenkomuzi bakhona la bekhona kusho ngakhona ngakho kuyacaca ukuthi lo muzi uNkulunkulu wakhela ngamaNazaretha kuphela kodwa wakhela yonke umuntu okhona emhlabeni onkosi. Amen. Sibongeke uNkulunkulu ukuthi labo abasolayo abathi umuzi kuwona uNkulunkulu umuntu mawusuka wena yonke lento enjena nje ukubona nje umuntu angayenza kanjani ngayenza yona lento abantu abangakabethuna abantu bakubo ngokuthi yini kufuneka bayizela ngayenza kanjani into enje wena mawumuntu kodwa ke bese ngiyangane ngoba ngithema ngibuza uNyazi ukuthi baba yini edala ukuthi lapha kuyamuzi uthi ihlophe bathi inyama yini edala lwamuzi bengawuboni ukuthi wani luthi ke uNyazi sasini ushumele nangikhona uthi ofuneka nikwazi ukuthi omuntu angene esihlahleni nometheni kodwa ungena umuntu okusho ukuthi mawuphilisa lo muzi ungena umuntu wena kufuneka bangakunaki abantu bakusho ukuthi ungene umuntu wabona ukuthi ungene umuntu mawuphilisa le nto engaka. Amen. Sebo manje baNkulunkulu sesocela-ke ingakho kwakuthiwa la ukhuluma noma ubani ofikile la ngabe uphelele noma uphelele ngabe ugqokile ngomhlophe noma ugqokile kodwa ukhuluma lokho okuthula abantu bakini ukuthi woza kulo muzi. Mayibonge Nkosi. Lapha-ke sizodedela labo bantu abathunywe abantu bakubo ebusubelele ukuthi abeze kulo muzi bezokwenza ini nani. Labo bantu-ke abazovunyelwa ukuthi bakhulume inhlayisuthi izobuya isondele ngapha ukuze kube lula ukuthi nalo othatha lo osithathela lezi ndaba kube lula ukuthi abe lapha khona futhi-ke uma usufike ngapha akudingi ukuthi uhlabelele ngombhobho uzokuwena eduze kwakho. Abantu abaningi ukuthi bahlabelele umbhobho uze kubo ngaba umfundisi umvangeli umshumayeli umkhokheli labo bantu baguqa bahlabelele iveselo mase sifika umbhobho kwenu ngamuke uhlale endabeni. Mayibonge Nkosi. Kusokwenze njalo-ke uNkulunkulu naye siyazi-ke izoma
eceleni ngala nayo leyo ezosukuma mhlawumbe kuze kube lula ungalokuphinda ukuze umshumayeli osiyalayo abe nethuba lokuthi asiyala sazise nangeniso zayikhaya socela nje ukuthi mhlawumbe intayisuthi niyibale kahle uma ibe u6 ngala akuzuphindwa nemkhulu ibe u6 ngala kube kuphelile sekuthatha umshumayeli emveni wabo mayibona inkosi socela ke sibabalele kahle mabe lapho mabe phela lapho kokuphelile noma ngabe ubani usukume usho lokhu okuyikona okuthunywa bakini la ungakhulumi ukuthi wena uzube lapha nje imoba na wawonshembe kana ukhuluma ekhaya lokatha khuluma ukuthi abakini batheni ngalomuzi amakhosi ala ekhaya omahlani wonke atheni kwena usuku ngalomuzi funa kuzwa abantu ukuthi ngalomuzi lo yini ekhona kuwo lokho esilindele kuphela amen so cela ukuthi labo abayokwenza lokhu inkosi yobusisa amen ngithunyiwe zidala ngudumsile ogadela amabi kakhulu ngithunywe zidala zakomalume ngizalele ekhaya ngithunywe ukhokho wayeyinkosi ngithunywe ubukhosi bakaMntolonga etshaneni ukhokho ufikile kimi uthangizelele ekhaya ngithatha ngcina ukuza la ekhaya wayengithumile kuzo wafika wangitshela ngikhona la ethempelini ukuthi yena uyena uzalela kwamama bengazi ukuthi ngizalele kanjani uyena ohlanganise umama nobaba lo uyena ongizala wabengamazi inkosi imvezile mhla 28 wathi uyena nobhuti wami ngilama uSimanga wathi uyena umhlanganise nobaba Makama osuka le Mozambique ukuthi kuze kusalwe mina ngikwazi mina ukuthi ngithethele icala lika ukhokho wami umkhulu kamama uDlozi wakamyeni ozala uNyazi ozala uhebezile umama wami asengilande kanjalo ukhokho lona uyinkosi wayenesikhwama manje oboshiwe nje bethangizelela izokho zoshembe unesikhwama esingolile wayethakatha ephethe ukhosi ngesandla esingolile leso sikhwama namanje kuthiwa sikhona siphansi kwetshe etshaneni sibekiwe kuthiwa sesinyakaza ngoba ufazi walokho umzala wami uthe uyasithini uyazivusa naye ngazi sicanga ukuthi sikhwama esiklini kwaphelelwa yiwayini namathenda umzala enayo yonke into waqoqa zonke izinto zakho khombisa isikhwama singolile ukuza kwami-ke la uthi ucela ukuthi ngimzele ezogeza ngithisela amacala ngoba lokho ngibona mina inkomo inguba eyiduna kanti uveza ukuthi fanele akazothethelwa ngembuzi fanele kube inkomo ngoba yena uyinkosi uphethe ubukhosi ngiyacela ukuthi ngoba sengifikile namhlanje njengoba ngithukile namuhla mhla 22 ngangizoveza bayizongitshela ukuthi uyena ohlanganisa ubaba nomhla 28 wasenaveza bese kuyafika uNyazi Lwezulu mhla 28 ngoLwesine December kade ngizela mhla 28 waveza ubaba ongizala waqala veza lo baba bengithiwe uyangizala konje kwadala njenge TV waseyadlula kwasekuvezwa lo ubaba Makama lo ngithi mina ungikhulisile akangizali kanti yena baba ongizala futhi waseveza lomveza uNyazi lumeduze kwakhe lifaka umjibo omhlophe ngase ngiyajabula ngithi mina nangu baba wami waseyasho ukuthi uyi baba wakho lona ngoba inkosi ke yangihambisa kusewuthingo ungazi ukuthi kanjani ngathi ngaba nepassport yangisa eMozambique kuyavuka lokho ngangishayelelwa babunzimande engihambisele kanti ngisekhaya ngoba inkosi namanje isingivezela ukuthi fanele ngaba nepassport fanele ngiphile kodwa ke kunento ukhosi obiyenzayo ukuthi icela ngizomthethela amacala kuthe ensukwini ngifaka 2 ngithi ngizozala kwathiwa ngiyezi la angihambe ngiye komalume ngikhale nangophansi ngaya ke komalume ngenza inhlambuluko ngoba bekuqatshele kunokwana nami ngoba bethi ngiyathakaza bafike bangibukela ngezandla ezimhlophe sengibatshethi sengizala ekhaya lemphefumulo ukhokho wayethakatha kanje ngabachazela bajabula bathi baswela imali kube banemali ngabe kusasoluza ngabe kuyeziwa nenkomo ngasithi nayo inkomo ayilutho akunkinga ukuthi thina inhliziyo zethu fanele ihlangane mabevuma ukuthi ziyahlangana sibe sesihlanganisa ke inkomo noma ngabe zimbili ngoba kuvele ngathi zizobambile azizuba yodwa bese sizomhlawulela ngoba bathe kuyaphuthuma mhla 28 kwavela indlu elisele sengikhandile indlu yamakhosi uNkulunkulu wangibuza sekwenzekile ikhandile indlu yamakhosi kwakhandile indlu enhlansuthi wathi ufuna indlu enhlansuthi nendlu yojamangweni bengingazi kwase kuyafika mthathweni kwathiwa isiphola sikho salama abaphume bengamahlule kuyaphuthuma ukuthi ufowethu
uthe ephuma eKhenani wangibona uthi ungibone ngiphume ejele esendleleni uthi ngibonile sisuphumile ejele ngaphandle kwasekhaya umuhle uthi ulinde ukugeza ukwazi ukungena ekhaya ungageziwe kuyacaca ke bangcwele ukuthi ukuze wame ekhaya lemphefumulo yonke iyashesha sebelingile ngicela ukuthi nabo behlanganisa inhliziyo yonke into ibe yinhle Nkosi kusenezwile ngiyabingelela bangcwele igama lami nguZanele Cebekukhulu bengalele ngisandakala kwafika inkosi umqali wendlela wathi hamba utshele umshumayeli kunamatamhlophe kukhona abantu abahleli ngaphandle kwamatamhlophe wathi ngamasabatha nalamangenisa inhlangano bahlezi bagevuza indaba emasangweni akuyona indawo yokugevuza indaba ezimbi lezi engcolile indawo yokukhuluma indaba yasezulwini kuyalinda wasethi ngakho kungapheli ukuhlupheka kwasephinda futhi ngabona ngathi kuphuma ukudla okuvuthiwe la ekhaya kuphuma ngamapiki ngabona umshumayeli uMajiya kwasebhalwa bebhalwe emoyeni kwabhalwa ukuthi ekuphakameni ngangazi ukuthi ichaza ukuthini ngase ngiphinda ngibona kwangolesine lolo ledlule ngangizile lapha ngathi ngimsebenzini ngolesithathu kwathiwa ngingezi ngolesine umsebenzini ngafika ngaza losini ngithe uma ngihlezi kunethe lapha phambili ngabona imbozwe indwangu emnyama nendwangu emhlophe la umwehla ngezansi ngathi uma sengilele kwathiwa ningazi ukuthi umkhokheli akekho umkhokheli wasemoyeni nasezulwini amen ngiyabonga ngabingelela bangcwele igama lami nguMakumelelo wakwaBhengulazi ngesonto elidlule bengilafike ngesabatha ngahamba ngesonto emva kokusebenza uma ngifike ekhaya ngibeke nephupho ngiphupha ngathi ngingena lapha esangweni la ngenwa khona bese kuthi kuleya ndlenhle kwasephuma abashumayeli bazosivulela indlela njengoba kusuke kade kuzohamba ubaba ngihamba ney'nkumbi zabantu begqoke iy'ngubo ezimhlophe uma sifika lapho ufike wasibuza umshumayeli ukuthi siyaphi ngathi ngizobanikelela ngase ngiyaphaphama uthe ngelanga elilandelayo ngaphupha engathi sengihleli la silindela khona uma sizongena ngaphakathi ethempelini ngihleli nawo mama abagqoke iNazaretha bembozeni ezinansuka kodwa okhalweni bafake amabhande lawo ngaba wa14 kodwa waba bemhlophe uma behleli la kunezimali bebelokhu bezihlanganisa kukhona umkhokheli okhona phambi kwami belona bengemva kwami ngabe sengizwa oyedwa wabethi yonke le mali uma isihlangene izoba 209 rand idlulisa kuthe la fanele ngabe ngiyayidlulisa kumkhokheli ngase ngiyaphaphama kuthe ngolwesine ngabe sengiyabika esigodlweni ukuthi ke njengoba lithumile ukuthi ngiyakonikela le mali ngiyahamba ke nayo kuphinde kwafika futhi kwaqhamuka insizwe ezimbili zilako 25 kuya ko30 yodwa yakhipha u200 bathi naso sinikelela ngibone ngathi sengingaphakathi la ethempelini mangiqeda ukunikela kuye kwaqhamuka nje ingane eziningi zamantombazane eziko12 to 14 years nazo zathi ziyayicela le mali ngathetha ngaphaphama futhi lapho ngiphinde ngabuyela kubona ngathi amandla ngisenawo bengazi ukuthi nawo lo200 mina engiyakokhokha ngaphinde ngalala ngaphinda futhi ngithe mangilele ngaphuphe ngathi indlela eza la iyanyuka yomqanza sihamba ngebhasi phakathi ebhasini kuyabonakala ukuthi liyafeyila ngengathandaza sinkosi yamakhosi uNkulunkulu ashayele ngikhumbule angikwazi ukufinyelela la ngiyakhona ngempela ngizibone sengikhona la phezulu esabatheni uma ngiqeda la ukunikela ngathi ingane bengihamba nayo umagcino wami bengingasamboni seziningi izingane ngendlela eyisimanga ngihamba nazo zonke nizawonke zingathi ziyafana nale ngane yami mase ngifike eduza kuyo bese kube yodwa nje sihamba ngale ngasezimezini ezibengeni uzoyithola khona ngithe mangiya khona ke kwaphaphama ngenxa yokungazi ukuthi lezi ngane eziningi kangaka ngizoziphathelana zona ngengaphathi iphakethe la sweet ngase ngiphatha le mali ke umnikelo 409 rand engayazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngayo inkosi kusenengizwini lokhulumayo umama wakwaNdlovu Msinga kamfundisi ungafika ubabalithi la umfundisi ezonikela naye ngokuthunywa kwakubo ngokuthi ke indoda mehamba usesikhathi ingasho ukuthi iphetheni noma siyahamba sesingalala umuntu bethe uyahamba nje ukuthi sekulungile
usho ukuthi uma efika la afike kanikeleke lo mnikelo la yazoyenza mina mangabe sengilele ebusuku bese kufika umamezana uma wakhe umfundisi ugogo athi usibanibani ashigaba lomfundisi athi usibanibani uhambile wayekhaya lemphefumulo wafika wangasiphathelani lutho azange sidle lutho ufike uyena nje azange sidle lutho manje sidla ukudla kwabantu manje bengicela ukuthi umtshele ukuthi ngicela uhambise isimali lapha ekhaya lemphefumulo umfundisi lapho usegoli somhlangano ngihamba nobaba wami mina ngingapha la ngikhona ngasangana mina angazi kwasimayo leso ngazi ukuthi kwenzakalani ngamfonela ngamtshela wasethi ayikulungile sazoza umfonela umshumela majiya ngimuza ukuthi isimayo yini kuthengwa ini nani amfonele umshumayeli abuyisele impendulo angitshela ukuthi kuthengwa ini nani ngithe ngisathi ngilindile sengithengile lo mshumela kushilo umfundisi osefaka imali sengathenga lezo zinto zesimali ngithe ngisathi ngilindile ukuthi ngilinduza la baphinde futhi babuye bathi khona osuka kude kakhulu lowo uzofika la eyakhona elungiselwe amasi badla amasi bona kwase ukuthi ke aqale phansi futhi amasi angasali la ufuna bekhona ngoba kusho ukuthi bakhona odinga amasi ngaletha eManazaretha kade ngilana nje ngolesine ngilethe isimayo sabo ngafike ngenza nenkonzo yonke lesine kade yenziwe nemikelo nje yonke kade yenziwe manje bese ngibuya la ngolesine sengilele ebusuku bese ngibona engazi ukuthi khona umshumayeli oqela inkomo kulapho umshumayeli nje abamba nobaba uhamba endaweni yamahlathi neseyintabeni manje ngithi ngiyahamba mina ngithi ngiyanyathela bese ngivale iqhephuke kuphuma ipayipi eliblue ngaphansi kwepayipi bese memeza umshumayeli ngapheshe ethi amathuna la uhamba kuwo yibo bonke laba ababe lapha emapayipini kodwa yibona labo kade bakhumbula ngithi ngisathi ngibheke lokho kuphinde futhi kufike umalume wami umalume nje osasele ekhaya oyedwa nomkakhe malumekazi begijime beza kumina njengoba kade ngiphuma la kulesi isimali begijime bengisama ukufika kumina eqala athi mafika baphethe imali esandleni 20 rand noma ubawuja unginika eqala le mali afike eqala anginike le mali afika ngibamba ngihake abese yabonga abonga bese yakhala emva kwalokho bese ngibona abakandlovu engathi bahleli nomfundisi ngibona basebahle bacobezela abantu baklini bajabule bamoyizele mebengibuka mina ngimile ngala ngiyapheka engathi sengiqedile ukupheka bese ngithi mina ukudla sekulungile abantu sebengadla bese bethi bona hayi ngeke thina singezopha umakode ngokusesiphekele sosenzele ukudla sesizodla siyajabula bemahle bejabule kwase kuthi ke ekseni ke ntathana usanamhlanje kwase kuthiwa ke ngoba usuyile umyeni wakho futhi usezwile ngoba la ekhaya lemphefumulo sekusele lethilwa lezonikela ngazi imbuzi hamba ke manje uye kakhulu wakho komalume ufike baxoxela ngale ndaba ukuze nabo beze bazoqedela amacala asele la usuwaqalile kosibusenzwe ngiyabingelela bonke abengcwele baba nomama amen mina ngingudumsane wakaculo entabeni zaseshowa inkosini yakwaNtuli into nzima nokukhuluma ngiyacela nabamabhaza njengoba ngishini waculo bangizwe njengoba ngikhuluma Manazaretha ngo-2022 ngibe nesibonakaliso ngayibona ngihamba ngolayini wesitimela engathi ngiqhamuka se-Durban station ngiyazama umshumayeli uthathe engathi ngiqhamuka se-Durban station ngihambe ngifuna umuntu engimfunayo untombazane wakamkhize ngapha enkandla ngihlanganele nomalume wakhe ngimbuza ngilayela ukuthi ngizomthola kuphi uma ngiqhamuka lapho athi ngizomthola khona aphume kule ndawo ngathi kuyizitebele zamahashi la ngase-Durban station mawuza ngasekudeni aphume lapho lontombazane ngikhale nje ukuthi hawu kusiyami nomntwana ngoba ethanda kakhulu imali ezizohlala endaweni engcwele kangaka na hayi aphume balandele nje endaweni enhle la ngikhona-ke
ngibese qhamuka izwi elithi mina ngiqale ngibona indawo emnyama futhi phakathi ngoba kunabantu abalanga phakathi kodwa ababonakali ngoba kumnyama bese qhamuka izwi ukuthi ngiyafuna yini ukubona abantu bakini na ngithi yebo bese lithi-ke uzobabona bese kuvuleka into njengathi ikhethini kuvuleke besivaleka ngokushesha ngingakaboni lutho bese liphinda libone ukuthi ubabonile ngithi mina cha nkosi yami angibabonanga ngiyafuna ukubabona ngithi yebo kufanele-ke uma usubabonile-ke uzofunekala ubanikelele ubaphe ukudla ubakhiphe lapha bekhona ebese-ke usuvuleka-ke manje umnyango uma uvuleka umnyango ufane naloya walendlu esekhaya lemphefumulo uhlaza phansi njengoba kuhlaza nalapha washo ukuthi ngaleso sikhathi bese ngilele le ndawo ba ngangigcine kusanda kufika inkosi la ngase ngikwenqamuka uhambe ngifike ngonyaka odlule ukuthi ake ngize la ekhaya lemphefumulo mangifika ngilaleli indaba bese ngivuseleleka ukuthi hawu le nkulumo engangitshelwa kusho ukuthi ngingathi khona la kwafanele ngilethe khona lenkulumo ishiye la ithini ngahamba ngaya ebuhleni ngafike ngathenga imbuzi embili ngabanikelele ngahlala ukuthi ngiqedile mase ngithola kahle la bese ngivuseleleka ukuthi ake ngibuye ngizila ngibeke ngoFebruary sengihamba ngithenga ukudla kwamnye ngafike ngakunikela ngakho la kuthe kade ngila ebusuku ngiphaphamisa ucingo ukwesazi ukuthumelela umlayezo othi awu baba ngivuswa ingane la ithi ingane kade iphupha la esithela khona imbuzi kunamakhehla amaningi nezalukazi badinge amabheshu nedwanga labantu bayadansa kodwa amandla abanawo bayaphephuka bawe ebese ngikhumbula ukuthi laba bantu engabatshengiswa babesendlaleni enzima kakhulu ngithuleke nalokho ngo-October-ke ngibese ngizama ukuthi ngizobanikelela ngoba sengizwile ukuthi kwenziwa kanjani uma sengithi-ke ngiyayibeka kubashumayeli indaba ukuthi ngifisa ngicela ukuthi bangeluleke ngento enje bese bebeke ukuthi hhayi bacela ngitshela umndeni ngoba la kufika kuze imindeni ngimtshelile umndeni wakithi senza nawo la nembuzi njengoba zibekwa ziphelele zisihlanu safike sanikela sahamba sayebuhleni sabuyela emakhaya emva kwalokho umfowethu ongaphambili kwami ebesengifonela ethi hawu mfowethu ngiphuphe ngibona amadoda ehubhana ngemkhonto la ekhaya ngixakeke kodwa bese ngithi ayifuthe esime ngoba kuse-early kushiwo nalapho ukuthi hayi singaphuthumi silinde kanjalo bese kuphinda futhi kuphupha unkosikazi wami athi awu baba ngivuka ebusuku ngithe ngithi vele kwaqhuma ibhamu la emva kwendlu yangehla kwaqhamuka abantu behubhana ngebhamu badlula eceleni lendlu yangehla baye bawugudla esitayeni bangaqonde esangweni futhi bangaqonde ekhoneni esezansi ephiseni nesango baphuma phakathi kwesango nekhona lesinxele kubiyiwe-ke lapho kodwa nje wabona ngabe iphumele nje ngibangane nalapho ngimnikele umfuthu ayinakho umfuthu engingutshela unkosikazi ngibona kuyinto eyodwa nale ushuyo wena silindeke kanjalo bese kufika nje mina engingazi noma kuyahlangana ngiphuphe ngihamba naye umfowethu manje siyongena emahhovisi nje thizeni sifike sinikeze amakhompyutha lapho Gcine silokhu sibekela amakhompyutha phambi kwethu akukho engikukhumbula ukuthi sakwenza manje kade ngisekhaya ngolesine ngiphume ngiye iwone inkulumo yami sengiyiphetha ngokugcina nje ngiphume ngendlela encane uma ngisendlela encane uvele
kusuke isishintsha ngingasazi sibhondoza indlu yangenhla siphume nesikhatha sotshani lapha phezulu mosuka phela ngomnyango wenyuka uya emqadini phakathi nendawo. Ngiyacela ukuthi uma kuwukuthi ukhona la ubekusele khona ngiyacela abakithi noNkulunkulu bangikhanyisele. Amen. Yamkhetha uNkulunkulu wasepheni yaphezulu. Ngumkhumbi mina noNtuli ey'ntabeni zaseFrayede. Njengoba la ngithume indeni yakithi bantwini uthi ukhokho angizomnikela la ngimnikele ukuthi ngakho umuzi wakhe ngizocela amandla la ngwakho umuzi wakhe. Asengithume uNkulunkulu uyazi Lwezulu uthi uNkulunkulu abantwana bami babasamaphalethi lapha ekhaya lemphefumulo. Hamba ulayishe inkuni uzise khona ngifike nazo-ke naze lapha phesheya. Amen. Uthi babasamaphalethi iy'nkuni abanazo hambisa iy'nkuni ngathi ngithinte ziyiziyodwa ngofethu asambeni ekhaya lemphefumulo zavuma kuthe bazofanele sihambe hayi zashonele ngifika ngedwa nje ngihambela ngedwa ngoba kuthunywe mina. Manje ngicela ukuthi uNkulunkulu walabo wasebuhleni malaza uNyazi Lwezulu yokuthi inhlanhla yakhe lomuzi ofuna ukhokho futhi lapho abantu basezimini uNkulunkulu ngabona lapha ngelinga esibonakaliso la ngena lapha sama ngafika ngagubha ngithe sengigubhile ngifika amaphoyisa lapha amaphoyisa lapha esangweni akusela amaphoyisa leyo abantu babona amaphoyisa angathi zingoza azibagqoka into enjani lapha mangela sengivukela phakathi wasengena izizwe ezinhle ngabona ukuthi uNkulunkulu kodwa bangagqokeli nje base bengelela ngaphakathi bafike bandlula ukucabanga ukuba nje bayamozela thema ngibuka basele la selihamba khona umgwaqo lasuyigolide athi ngiyabuka lapho uthango lonke lasuyigolide amatshe onke la sekuyigolide amatshe amhlophe la ngaphakathi wasithi umuntu yabona lapho kusezulwini lapha sasideliwe kodwa uNkulunkulu wasikhumbula uNyazi Lwezulu ngoba ayezinikele indeni yakithi ukuthi izokhuluma nathi sehlulekile kodwa uNkulunkulu wasikhumbula. Nkosi kusebenzi. Ngiyayikhetha inkosi yasepheni uNyazi Lwezulu. Okhulumayo usiphe sihle emdladla ey'ntabeni zaseNkuphumeni inkosi esiyakhele uZuma. Bangcwele benkosi ngilana sekuwesine ngifika uqala ngafika ngilethi isimayo kwasawungqongqoza ngiletha abantu basekhaya ngathi sengilele ebusuku ebese baqhamuka amakhehla ayemaningi amakhehla ngihamba mina phambili wona eza ngemuva abanye babefaka ubuhlalu bezangoma ebese ukhuluma umuntu baba kubona wayesethi mfana siyelele manje lapha ekhaya lemphefumulo manje usamisele izimbuzi ezimbili ezinye sokutshela ngazo mosuzamisile lezi wathi yabona abantwana uphetha abasebenzi kodwa nasi siyafuna ukuthi sigezwe ngempela ngaletha lezo mbuzi ezimbili maNazaretha kwavuleleka ngempela ngiphethe abasebenzi uNkulunkulu wangipha lo msebenzi kwavuleka kwakhanya kwakuhle bamese kuya-ke ubaba umfowabo wababa omdala esefika kumina wasemathunweni wayesethi-ke mfana egodla imbuzi abathi uhamba ngale kwethempeli kuhlela amakhehla ayinqwaba abayembethe ngomhlophe abanye abangayimbethe wayesethi mfana kunembuzi-ke manje ngoba uhambe nomndeni eqaleni uhambisele zembuzi ezimbili manje sifanele ungahamba wedwa-ke manje ayikho inkinga le mbuzi uyihambisela abantu nawe uyihambisela umntwana khona umntwana oyoba inkinga eganweni kwakho engacaba ukuthi umntwana wakho kanjani lona-ke maNazaretha kanti ngiyiwele bengingayazi leyo ndaba sengiyilungisileke nayo ngempela ngiganyelwe maNazaretha ewugane wami sehlibhika nje wahlibhika enganganaka ngize ngayo uNkulunkulu maNazaretha devala umhlangano ngase umqondo ukuthi ngeke leyambuzo ongazayikho uma nasesifayeni
ngagcina ngayamsanga ake ngizeke manje njengoba sengiselele nomfowethu ngenzele ngokwasekhaya ake ngizele ekhaya lemphefumulo ngilethele leyo mbuzi owashiyo kwathi-ke uyoba yinkinga eganeni kwami ngimcela nengazi zasekhaya zonke zaphuphuma ukuthi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abageze ebese sengikhanyisela-ke indlela nayo mfowethu nabakithi inkosi kusenezwini. Mina ngumshayeli wona ezolesemasi njengoba ngizela kwaba nenkinga esikhathini esidlulile esisaphambili abafana bababa batshela ubaba bathi nje sesifikile isikhathi manje sokuthi isihlalo somkhosi bakwethu kubuye kuzekhaya ngakho-ke wena kufanele ukuthi ube yinkosi ubaba ngenxa yokusaba uzalo olwalusifuna leso sikhundla wenqaba ubaba wesifake wengasifune into ebizwa kuthiwa sikhundla wasifune endaweni kwathiwa ngabe yinkosi wanqaba kwathiwa ngabe induna wanqaba kwathiwa ngabe yimpolisane lenkosi wanqaba wagcina seshokha ngenkani kuthiwa logada abantu kuthe emva kwalokho kwenzekiloko ubaba enqabile kwalwimbi ezweni lakithi sabaleka sayawakha kulindawo sithe masesaphile kuleyo ndawo kwafika umuntu kumina kusho ukuthi-ke ngangakabi uNazaretha ngaso sikhathi kodwa manje mangibuka manje sengiyabona manje ukuthi kusho into engangibona kwakungani kodwa anginazo isiqiniseko esiphelele ngabona ubaba nje ophakeme ohlazane esoni engitshele engisihludu uthi lo baba umina vuka ekuseni utshele ubaba wakho kanye nomeli wakusanibani ukuthi ngithe abasuke kule ndawo lena kuyona kodwa baphindele emuva lakade ngakhe khona bayogada izwe lami ihleli nodwa ayi ngithole ubuse ukuthi ngesabatha ngivukiseni ngihambe ngiye entolo ngiyothenga ukudla ngiqashe imoto ithutha imoto ukudla ngekhaya ngithe mangena ngekhaya ngifika nangu ubaba ungenalo ubaba loyo qonde konke awusanibona bavuka ngithi hayi bo umuntu ofike la kumina ebusuku wathi mina ngimtshele nobabili ukuthi izwe lakahleli yedwa wadukhaya hambani niyokade izwe lakhe bangiphendula bathi uyaphephela umuntu ubani ongavela lapho ubani umuntu ehambela kuhlunga ngelapha kuyakuyela khona welithanda umuntu wayesiye lapho thina wathi lo muntu ubatshele ukuthi sengizame kakhulu ubavuvika abantu bafuna ukumbulala semkhathele noma uthandaza bazombulala abantu hambani ngabatshela bonke lokho bangavumi anganoma waphela namasonto amabili wangena abantu ekhaya basikhulula siyathuthula ngengane wonke noma abasonke ngisathuthula siyasindana ngoNkulunkulu kodwa siyathutheza kodwa ubaba nje amhlala intambo esikhongweni yaphilinga yehla phezulu endlini enkadini kwaba nalokho wasinda mina zangena elezini asiyasindana yathuthaya lapho-ke ngasuka ngihamba okwenzeka ngafika isimo sokugula ngaye kusebenza isimo sasenzela mina kuhamba umuntu ehamba phezulu ehamba ngesikhumba mefika lo muntu afika ahlale phambi kwami bese lithi izwi wabona lo muntu lithi naye wona bese lithi igama lo muntu lo uyenozolapha uma seqedile ukwelapha ngomelele phansi yona siyavuka esiyasinda nangempela ngashiya emsebenzini ngahamba ngafuna lo muntu wafika khona wafuna lo muntu wafikelele phansi wavuka kwakhona ufika nje kade ngele phansi kade ngilala phansi ngona ngiyaqala ukuvuka namhlanje wabona lo muntu esiyahamba lapha wamphasisa kodwa ngichazile kahle iqiniso wamphasisa lo muntu wabona ngalo ngenkathi kaphuma kamele ekhaya njengofika ngafika ngahlala ihlangene noma ngikuhlola ukuthi sokumala sola kwenzeke sengiphuma kuphasi kwenzeka ngesabalekane saya lapho ngithemba ngifike leyo ndawo esengiloba khona bafike abantu bamakelane umasitera ngawo le ndawo yangesabelana indawo sibeke bona umuntu owalangazi nje kodwa indawo ngesabelana hakhona yona
besivele sazi ukuthi umuntu ozofika funa umuntu ofana lawo ngoba omunye umuntu uzofika siphi wena sohlala kahle nawe asemhlambele nomasendelo kulondawo kakhulu uma sesifikile lapho saphatha amandla yonke ngoba sanjena utshwala samtwala ngoba sahlala saphila kwabanyana sajika lesi simo sabuya kodwa basuyida mafuthi lesifike ukuthi wayakhana thema lifika lelo gama kodwa bafika abantu futhi bafika lelo abantu esaba zesuku bafika babulala baba yakhe ithema semele bafuna umuntu umuntu yamazi umuntu obekwakwakha kodwa salwa bafo babuzala abantu ngomuntu kwakhayi yabaza ubani wena wafika lelo magama wazi yakha kodwa amagama wala abangeke usanwa ngabafo namuzongelo bakhiwa amasonto amaningi uthengele sibili isonto bafika futhi abantu bafika badubula ingane zami salimala ngibani sayisogedle akasabuya lapho sabuya futhi esuka sakhawe indawo ngahamba-ke mina ngahlala egoli hlalile egoli iminyaka ewu-6 ngipholile uthe kulo nyaka ka-7 wabuya lomuntu wathi lalelake sothola intongo ngathi neyo wathi ngithi bona abantu kodwa abantu ngiyele ekhaya ngathi ngiyakananiye ekhaya ngiyabulawa ekhaya mina akwazi ngishuwa sala ngoba ngiyisusebenza ngabe mina ngisabuyele ekhaya ngoba ngiyabulawa ekhaya wathi lalelake ngizonami ngizokhala samsekhaya ayo onthatha lo mntwana ngisekhaya wafika izinto abhekile nazo zakhamba zafika mina zafika zamdurula teswada sambile kulebele Shumayo inkosi bathi awukhulumi indaba yana ngifuna ukukhuluma yona amen ngithebe masengibuleke sengikhona ekhaya kubeke sekujika bengadisimo ngoba nginikele ebuhleni khambisimo ngoba into eqala ngedala ukuthi khambisimo ukuthi ngibona abantu bakithi befuna uthwasa bonke ithema khambisimo ebuhleni baseqhamuka omunye ubaba kuyena wathi lo baba njengoba wahamba ngokuthwasa wayengevele ngokuthwasa mina lo muntu wayephasa ugogo wami oyinkosi ugogo wami wathatha umnyanga wenkosi manje useyabuya-ke manje wasebuya-ke esenginika nomkhosi wasethi ukusebenza senithi igama mina njengoba ngizela sengizilela mhlawumbe sekathapha namhlanje nangiphuma ekhaya ngizonikelana nanqo ngoba ufikile kumina futhi wathi mina vuka sebenza qhubeka nomsebenzi wakho ufike kumina wathi mina ngenza isizwe sakithi ngoba ezweni lakithi kwaliwa kakhulu wafaka abantu abaningi kakhulu wasebethola angezeke isizwe wathi ngizogeza kanjani mina isizwe lincane nabona ngiyogcina ekhaya wathi ngisithi kuwe sigeze manje kufanele kugezwe amakhosi ezweni lakithi uphinde kugeza isizwe njengoba ngize la ukuthi angeza isizwe ngifuna ukuzothela iseluleko ukuthi amakhosi agezwa kanjani isizwe sigezwa kanjani ngoba ezweni lakithi bafuna ulanginyanga ezofika izogeza isizwe iphinde igeze inyanga ezazikhathile iyona into engizelela ngikhulumile nabashukayeli bathi angofika la kuyisabatha ukuze ngithole leso seluleko iyona into engizelela ngoba ezweni lakithi kusasa sinomhlangano abakholelwa kulento engishoyo ngoba mina ngikhuluma ngokwesonto futhi ngithi mina ngicela kwezibushebe bona bathi cha abazwisisi kahle ngoba inkinga enkulu kakhulu endlini yakwethu siyidlelane amen nkosi bisisebenzini ngiyakhetha inkosi yakithi ehleli ngokwami uNyazi Lwezulu ngiyanxusa uNkulunkulu wakithi ehleli ngamaNazaretha umveli nami uNyazi Lwezulu afihla umngane bami abese ngiphela izwi indaba zakhe ziyasinda zimfuna umfana osemncane njengami angazi ukuthi uzoqala ngakuphi lezi indaba ezikhulunywa amadodana namadodakazi alelizwe ebubula ngobuhlungu uziwa imindeni yethu emathuneni
esefuna umsindisi uNyazi Lwezulu aseqhamuka nendlela eziningi ezisabisayo abanye basaqhuba zona izithixo zabo bayikhaphele ngaphambi kwethu ngoba besabuyidedela ukuthi hleze mabeyidedela thina singabasondezi uNkulunkulu sibashiye nganene bengakafiki uNkulunkulu ngoba ukuya kushembe uyibanga sisuka la sikhiphe o20 rand sebuhleni size sisho sithi incane imali yokuhleni kanti kukude kuhleni mayibongozi mayibongozi ebuhleni sezulwini ngicela uNkulunkulu angivihla izwi lezulu izwi lezulu uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha wenza isimangaliso emhlabeni uyababazela uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha ngoba ubukile ukuthi thina sizukulwane samanje sesizulwane esilengele engozini ngoba omubi sekhule ngamandla ukhula nje uhamba nebutho lakhe uhamba nempi yakhe omubi akakwazi kodwa ukudala omubi uthatha insalela ezisale zaphunyuka emthethweni kaShembe abese yithatha inguqula azenze ingilosi zakhe zobumnyama azenze impi yakhe abazali bethu bekade ngiphumile bakhonza abahle basezulwini bengaphumile ngoba ngiyophumula ilovalo ngoba inkosi yamaNazaretha ikhala ngokuthi abantu bayo bayeza la kulo muzi manje ngibheka ingaphandle ukuthi mhlawumbe indawo zilungise kahle ukuthi abantwana babantu bakwazi ukupaka ingqondo zabo bakwazi ukungena nokubuka ukuthi sipake kahle nabantwana babantu laba bahleli ngaphandle khona abantu abahlala ngephutha lapha ngaphandle kanti uma abantu bengene ngaphakathi eparadise likaShembe basuke besemfuleni la uShembe khona egeza khona imindeni yethu njoba sisenkonzweni nje thina uShembe uyabageza mayibonge Nkosi ingakho wathi uNyazi Lwezulu webafana nibothi mama njongenisa inkonzo yesabatha bese nivula lapha ekhaya lemphefumulo vule zonke wonke amasango isango lenhlasuthe lentaba yepheza likaJamangweni bese nibabikela ukuthi lithe izwi lenkosi inkonzo izobe separadise uthi thina boShembe sobe sesiphuma nabo sebekufanele bazongena eparadise mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi usho uNyazi Lwezulu manje ke ngeke ngibe nomunye uma ngibona abantu bepakishene ngaphandle abanye basuke beyihlalele nje bathi umuntu hayi ngifuna umthunzi sekugcwele ihlahleni kanti bongena umntwana wabantu ngaphakathi ngoba la uShembe wenza into engaziwa abantu benyama masingene ngaphakathi uShembe usuke sebenza umsebenzi wakhe njengoba kuthiwa ngesabatha umkhosi wentethelelo munye umuntu osuke esebenza uNyazi mayibonge Nkosi thina sihlala phansi simdumise yena besebenza mengase siphuwa amehla sezulwini ungamthola manje uShembe uthi lukumazi te
uyasebenza ngoba umkhosi wentethelelo ulwa nokuthetheleli ukuthi bathethelele abazali bethu. Manje ukuhlala ngaphandle ungazi ukuthi uhlaleleni kuyicala lathi uthingele nkosazana umuntu odla amaphilisi awanikezwe udokotela sekuyimihla ngemihla lo muntu akufanele ahlale ngaphandle kufanele angene ethempelini. Uma ke udla amaphilisi ngoba uxinwe isifo esithize ungajwayele ukwadla nazi imbenge ibekiwe lapha uyoguqa khona wathi ushemba basuka abantu lapha ababahlambulule ngoba thina sithi sihlambulula abantu kodwa emakhaya sibeke inkamba lapha sithi siyayilapha kodwa sibuye futhi sizohlambulula abantu. Wathi ushemba abantu abaye lapha embengeni ushemba uzobe khona nabahlambululi basezulwini bazobe khona. Umuntu ozahlambuluka adinga umshumayeli umuntu okade esemanzini oshonele. Kodwa abantu bonke nje bahamba bayothandaza ngenhliziyo abeke lo mnikelo wakhe embengeni ngoba khona ushembe ngoba thina bese sibamba abantu sibahlambulule vele nathi sisadinga uhlanjuluko sisadla imithi. Athi umuntu usalahla kodwa futhi uyiNazaretha uma usalahla uzofunani ngoSolweni wawuhlala ngaphandle uzohlala ngokungena esangweni ngcolisa umuzi kaShembe. Uma usathi usadla inkamba usadla imithi asikho isidingo sokuthi eSolweni uzokwenzani. Manje ke bengiphumelela ukuthi ngiyothola kubantwana babantu abahleli ngaphandle abanye bahleli ngokungafanele abanye bahlaliswe into eyize abanye ke abantu abaphula umthetho nomasiboma bayiphathe umqhele kanti yamiswa uNkulunkulu ukuthi inhlaliso yogqoka umqhele ngeSabatha. Angikho kakhulu lapho kodwa la ngikhona ngicela ukuthi uShembe asilekelele asiweze kulezi zinto kade ikhuluma abantu ezibhlungu ejulile. Ngithe ngilapha ngihamba ngezwe ukukhuluma umama ngazi noma umama ngicela ukuthi umama obekhuluma ngokhokho wakhe owayinkosi kodwa ephethe isikhwama umkhosi ebusa kabuhlungu ngapha ephethe isikhwama ngapha uphethe abantu uphethe into ewukufa kodwa futhi abuya ngamela abantu. Kusho ukuthi leso sizwe sonke esiphethe wasiphethe ngokungcola labo bantu bonke ebaphethe ubangcolisile osekudinga ukuthi naye mayegezwa amalungu omndeni wakho bese kuqoqwa nesizwe futhi sihlanganisa impahla kugezwe isizwe sonke zasiphathwa uye ngoba wayesiphatha ngobunungu wasingcolisa sikwazi ukubukakala emehlweni kaMveli nqa. Mengabe ninanilungile ngaphansi kwenkosi yeni inkosi yenza lo mkhuba nani amanyela ayenziwa yileyo nkosi ayawela kini. Ingakho sithandaza sithi inkosi ngathi ungakhumbula amakhosi nezilo zize kulomfula wakho ngoba uNkulunkulu wayithunya emakhosini isizwe siphethwe amakhosi. Okuhle kwakutholakala kwenkosi nokubi futhi kwakutholakala kwenkosi. Uyazi kwakulivini ukuthola imizi yamadoda enabathakathi noma ephatha amakhambi okuloya. Kodwa konke lokho kwakufundwa amabutho ngesikhathi ebuthiwe kwenkosi ayefundwa kwenkosi. Izinto eziningi zayifundiswa kwenkosi. Ngisho intombi njengoba zayibuthwa nje kwakuba khona inyanga mangithi inyanga ngikhulumi abantu abaqotha imithi. Inyanga isho umuntu onekhono abantu abanamakhono. Inyanga yokhulu inyanga yensimbi inyanga yokusukula intombi ukuthi iphehlwe inyanga yokusukula abafana inyanga abantu abanamakhono. Leli gama lokuthi inyanga lasala kubantu abaphatha amakhambi ngoba kwase kuhlusheka ezweni sekudume bona kakhulu sekuthiwa naba inyanga amakhambi. Kwakusho ukuthi labo bantu banamakhono okuguqula amakhambi abe umuthi. Amakhambi ayemahle kuMveli nqa wayewadalile nje ubona imbuzi nje ezidlehlanzeni sake sadle imbuzi kabamusthenjwa omalunga kayimnandi ngezwa ngisegazini ugijima igazi ngoba zasidla imbuzi ezidla emaweni zidla amaqabunga ngoba zazidla amakhambi. Azikhulike zona ngoba aziye enyangeni ziyodla amakhambi ahlanganiswe noqhamu nofezele namabulu namaselesele. Labo bantu ke base bekhanda amakhambi bethatha amakhambi iboza kuhlanganiswe namafutha kaXhama bese kuphuma umuthi. Ingakho uShembe ethe mayesefikwa sekungabe ngisawuphatha umuthi ngamakhono. Wathi ningabe ngisadla lutho abantu abamnyama senophila ngezwi namanzi esiwathola uNyazi Lwezulu. Mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen.
ingoba amakhambi awasakwazi ukuhlukaniseka ngoba manje asenyangiwe ngakho sekukhona abantu ekuthiwa inyanga zamakhambi base beguqula imvelo kaNkulunkulu benza intando yabo. Ukabani ukuthi uzothatha ikhambi lihlanganise namafutha alezi silwane esimbi esidla into emoli limpisi bese wadla wena lawo muntu ondawo uzongcola. Ngithi ke ngidambile mangizwa lo dadewethu kodwa ngabona ukuthi bathuma iqhawekazi ethuneni abathumi abantu ngoba kuthiwa mkhulu nemali bathuma lo muntu abamkhethile kwakhulunyeka la abakamgobhozi babuzwa kuthiwa yini indaba nize kule ngane intombazana bathi inenhliziyo elungile ingani ikhona insizwa nizele insizwa bathi cha sibafunda wanenhliziyo eqothile baqoshile bana akasondeli uNkulunkulu abantu abandala sifuna lo nenhliziyo elungile ngoba uNkulunkulu nathi sifuna uNkulunkulu ingakho siza ngakuye awukhethwa ngoba ukhethwa umndeni ophilayo okhethe ngoba mhlambe uyigagu loNkulunkulu bese uyisikhetha yena lapho sihlala cha ukhethwa kanjalo ngale kuthu ukhetha ngoba bebona inhliziyo yakho ithi le nhliziyo yakho ilungile noNkulunkulu ufuna uNkulunkulu uthi ushabalele uthule umhlaba mayibonge Nkosi ngithi ke ngibonile ngoba uphendulile udadewethu waphendula wathi kuyacaca ukuthi amakhosi awafani nabantukazana omajiya abagcine imbuzini amakhosi sekudingeka ukuthi utholakala inkomo ihamba ngamasondo ubeqinisile lo dadewethu inkomo yamakhosi nakuwe mshumayeli wenkosi inkomo yamakhosi nenkomo yamabutho nenkomo yesizwe mase sihlanganisiwe kodwa okutusekayo ukuthi niqale nina basebukhosini nigijime kuqala nilungise ithongo lenu ngaphambi kokuthi niqoqe isizwe ngoba isizwe manje nasiqoqa sizokwenzeka simdlule sihlanganisa inkomo ngigcine senihosha impeni nisenjalo izinkomo ngoba nazi ziningi siyihoshe ayisekho kezogeza amakhosi akini qala nina kuqala uthi ushembe umfundisi imfundise wena kuqala ukuze abantu babonele kuwe uma uyinkosi qala nina abasebukhosini nizogeza amakhosi nigeze namabutho amakhosi ahambisana namabutho nigeze nezinduna nigeze nazo lezi inyanga ezazingabakhunkulu ezayilandwe yiyo amakhosi ezobhila amabutho amakhosi ngisho engazili ukuthi afa esekwazi ukuloya nokucupha ngoba bafundiswa abakhunkulu laba basuke bebaqashile ukuthi bazobabhilela amabutho bavikele nezwe bayimpela kuyimpela kancane ukuthi abakhunkulu bangihambisani noLucifer ngoba bona basuke bephethe izithixo zikaLucifer basuke bephethe ikhali zikaLucifer ngoba kufanele babuthele amabutho ukuze ayokwenzakalisa amabutho angaphesheya ukuze banqotshe labantu bese bethunjwa bazongena ngaphansi kwesizwe uyabona ukuthi kwasengibona kaNkulunkulu uNkulunkulu akadalanga ukuthi abantu baphangane umhlaba mkhulu kabi azangadala uNkulunkulu ukuthi abe khona ozoqolela abantu aqoqa bonke labo bantu azobahlalisa nakwakhe ngoba phela abantu babehlaliswa esigodlweni konkosi inkosi bese yakha isigodlo bese kwandeke bese bonke abantu bazohlala namabutho aganele khona la bese nikezwe amalawo ukwakhiwa ngezindlu kwakhiwe ngoba uNkulunkulu esebohlise impi yaphela ezweni base bephuma ke konkosi ke bahlakazeka abantu base baphizini bakhimisi base besuka nani besuka nemfundiso yakonkosi nemikhuba yakonkosi base beyitshala emakhaya izinto ababefundiswa zona lapha zokucuphana bagcine sebecuphana bodwa nomne wabo bebangensini bagcine sebebulalana kube ukhondo losuka muva wabulalana amakhehla sendulo ebangisini ebangikhwama lezi zokulawa ezase zinokufa phakathi sezinemithi eyayibulala abantu kubangwezona kubangamalobolo ukuthi kwafanele udadewethu alotsholo kithi endulo lolu khondo lonke ke manje selehla ke ngoholofo selihambeni namathela ligazi leli selihambeni namathela ezukwane uze kufike lapho khokho abafungwa yithina bese thina sibheka bona kanti sibheka ingane zayizona naze ibulewe abalandelayo nabo abalandelayo bekulewe abalandelayo sengathi uNkulunkulu angasiphi isibindi njengoba ehlabeleni sasebuhleni mamanaza sithi ngilandela ngemuva indlela yinde kangaka inde lendlela yokuthi sibasondeze kumveli nqa kodwa ushembe wayesesiqoqela wasibekele eduzane wasakhela umfula nawo ikhale lemphefumulo mayibonge Nkosi
kuyofika umuntu la athi ngijahile mshumani majiya ngihlala le athi le ehlohlweni kuze ukuthi mina ukude kakhulu yini ukudlula laba bantu shemba balanda emathunjini omhlabathi amathunjini omhlaba abantu bakini basemandulo ukuthi udlula bona ohlakaniphila bese bona dayingezwe ngithi musujaha athi ngifuna ukusheshe ngifike ekhaya ngithi kunendlela yakho lokusuza ekhaya lemphefumulo ila unwayibona ungaphuma la usheshe uhambe la babamisa imoto lapho uhlale 15 hours imoto yakho imile ibhajile uzofika kusasa mase ulathela umzimba wakho phansi ubeke kunjengokubheka isikhathi umasibheka isikhathi phakathi kwalo muzi ngoba lo muzi umsebenzi wanamude kakhulu awaziwa abantu bomhlaba nathi sikhuluke ndiyasiwazi ushembe owazi ukuthi nje ukufika namhlanje abantu bakini bofika nini baphelele lapho ekhaya lemphefumulo mhlawumbe abanye abazokufika kusekhona abasaqhinqile abasenza lento esiyenzayo masiyongena umndeni bathi awuyabheka lo usefuna ukutholela idlozi usefuna ukubisa kulo shembe wakhe akazenzi babo yethu singabasoli akazenzi ulandela ukhondo lolanenziwa oyise babo loyise mkhulu babo wena fanele uncenga unikele uthandazo bacele ingakho ke ukuthi wena osowuzwile buyele ekhaya uyohlala phansi namalungu omndeni uyohlala phansi namalungu omndeni uwabikele okokuqala uwabikele okwesibili okwesithathu kwesawungahamba-ke nalabo abaphumayo niqale lo msebenzi usulususile icala kuwe mayibonga Nkosi usulususile icala sebeyokhwethwa yibona ngoba ngesikhathi wena usukuma usubabikelile kwaze kwabe kabili ngokwesithathu sokuyasukuma nalabo abavumayo seniyaqala niyasondeza iy'nkomo zokubathethela amacala ushembe maye sebalanda ngale kwethuna ulanda nalabo abaqhwakele noma labo abahleli noma labo abambathe labo abanenkani bakini abaphilayo nabo abathathe nabo futhi basuke sebebodwa kanti ngempela siyahamba siyogezwa bese bemhlubuka nowakini abe behleli nenkani ke bahamba ogezwa uthi uyabuya kumfweni mhlawumbe emva konyaka usumzuze ethi yazi newethu ongakhuluma kahle hey ngizwile majiya hayi ukhuluma iphutha bokhuluma lento ekhuluma majiya ubesambathwe yilezi igagayi zakuwo ezithi ngempela silandele lo muntu thina sisafuna ukukhonza lezi ithixo zethu bayasaba nalezi ithixo zabo uyabona abantu abaphatha induku kwabantu abaphatha induku yabona umuntu ophatha induku nesihlangu kunzima kabi umkhuluze endukweni zakhe ngishebele phansi ziyakwazi lokho insizwe zelusi ziyakwazi lokho akahlukani nenduku uza kuze kwawo noma usubiza okhokho wakhe induku awusuki yona mayibiza esukume lethu kashe uthatha induku yokukanala ngoba yini igugu lakhe isivikelo sakhe induku yakhe ukuphosa nayo nabonke bayanqikaza ngoba basithembi babukane lokuntekenteke bethu esebenzayo phambi kwaNkulunkulu uyabona ngaphesha kwethu uyazi ukuthi kwathina manje uNazaretha sesiyabulala bese bebuka ukuthi besingani ukuthi lo mntwana othi ufuna ukususa kulezi thixo masishiya lezi thixo uzokwazi ukuwelela ama-bridge njengoba ngaphambi kwakhe kunezinto ezimnandi kumnandi la eNazaretha kumnandi kakhulu la eNazaretha ayikho into engekho yokumnandi abayithembi iy'nhliziyo zethu bacabanga mhlawumbe uzohamba kancane bese uyajika usungena kuleli qembu elezinto ukuthi khona la eNazaretha usuyajika ungena kuleli qembu elezinto ukuthi khona la eNazaretha bese besala phansi bese bengabi nazo into zokuvikela bathi iy'nto zabo zokuvikela into thina efanele siyinikele nefanele siyicele ezikhonza ezinto zasezulwini isibindi sasezulwini mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi bese besibona leso sibindi kini ingakho siyasithethe sithi musu ukuthi ngicela ukubuza zingaki imibuzo ezifunwayo hayi imbuza ibalulekile into ebalulekile inhliziyo yakho amen angeke baze bavuma amen ngoba wazi ukuthi umuntu hayi mina na omunye azathi hawu lo nako lo ngoba mina lengizoletha lento lapho umuntu akasalethile insipho ulethe ubuyena nginazo lezo imbuzo hawu uzoletha zona emva kwalokho kufunakalani konke ukufuna la eduze siyabaluleka abantu ukuthi into ebalulekile inhliziyo uNkulunkulu uyalindwa ngoba ushembe usawoncenga lezi igagayi zakini ezibukhuni ukuhlukana nalezi ithixo zazo
ngingashona ilanga mangase ngichaza amakhosi echaza abantu ibancenga bengavumi ibancenga bengavumi bethi kunali yona la hleli khona Nkosi ngoba lezi ngane sezisiye isikhathi eside manje ke nakuwe mase usekusile wakhula ngiyabonga nje ngifuna ukwenza umsekeliso ngomfundisi uMgabadeli nomfundisi uNdlovu wakhe kukhuluma ngayo bazehlisela ngisho ukuba bahlele iphathini kodwa bahlele umsebenzi kaNkulunkulu abathwele amahlobo abafika balandela ngemuva bafuna igaba zikaNkulunkulu naye umfundisi udlala ufulwa abafowabo abasho ukuthi ngeke ngitshele wona umhlalisuka wabuyisa umqondo wayilalela lento etshelwa umfowabo ongelutho mhlawumbe ngisho emndenini asikho isigaba akukho agcotshelwe kona kodwa wamlalela umfundisi udlala ukhona manje uyaphindelela lokho lapha ekhaya balethe inkomo lapha ekhaya uzoyikhulumela yena ngoba uyena uzosiphethela inkonzo balethe inkomo ulandela ngemuva ngiyangithandaza ngibatshela nabasho ukuthi mina ngiyathandaza Nkosi yami sengathi uNkulunkulu umsebenzi wakhe ungawona sengathi obaba bethu bangasheshe lento ingene kubo bangafiki ngesikhathi sebemaxhapheshe sexhamazela umuntu usefisa sengathi ngenzeka umlilo mshumayela awasho ukulethi imbuso ngibalanda kusasa ngoba usekufuna la usekufuna la ngokuthi siyamsaba phela umfundisi usekhulumile sesithi baba sesiphuma umthetho washela kanti la omunye kuphela ona thina wasinikeza imiyalo ukuthi abantu abahambe ngalonkulu kunje ukuthi mawufika kushembe ushembe sewubekile umthetho wena mase ufika usucela wena baba noNkulunkulu vela Nkosi ikusisi uyabona uyawazi umthetho kodwa usufuna ukweka ufuna uzolinga yena uyamcela ukuthi ucela ukuthi kodwa umthetho wakhe abese Inkosi kubusisa bese uthi baba onginikeze lo umsebenzi uvumile baba wena nje umphangeli uNkulunkulu ubekile umthetho wathi akulandele kanje nakubo baba siyafisa sengathi bangaqalelela kuse uNkulunkulu angabaphukhula ngaphezulu kokukhula abanabo bakulandele kusene isikhathi umuntu angafike esexhuka esenza ukuthi wenze umuntu ngeso ledlula kwaphuma udadewethu othi wabuhlungu iqolo kwabuhlungu iqolo lishisa iqolo engasakwazi ukuguqa ngeso ledlula uthi kodwa wanikele inqwaba yengane ezaphuma zachitheka uthi waseyibona seziqhamuka lapha emosheni ziziphuma emosheni sezizinhle zihambe iphethe ibhola engathi orange elivuthulile zihambe zinqanisana ngalo zafika zahleka zathi ithini sakubeka leliloli esakubeka lolulili la iqolo sesiukhiphile ngoba ususiyele ekhaya lemphefumulo usinikelela mayibonge Nkosi amen izifo eziningi ushembe akuzona ezethu eziphuma ehlabathini ngithi-ke ngiyabacelela obaba bangezi sebephangisa sebefuna seqe igama ngoba abanye bayoza ngesankatha sigcine sibheke phansi into yembunjalo hayi sokwenza baba sithanda izinto engekho phela mase bekhishwa abantu abayiphumeli yabona abantu bakini mase bethi sesisangwele ekhaya sesigeziwe cha hayi ngokuthandaza ucele uNkulunkulu amaqili lawo abantu belanda uNkulunkulu ebalanda ezisinzeni uNkulunkulu esini zezimpisi emathunjini omhlaba edampokweni kanjani zilanda uNyazi zingena lapha zilotshwa ukhishwa umphefumulo uyiswe emzini engcwele ushemba afika benze lokho kwaziwa okuthandwa nguye njengoba sihlabelele lesisho njalo 2:42 verse 2 ngena moya ngena Nkosi usebenza moya ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguye uyenza ushemba wazi ukuthi abantu balashwa kanjani nini liphela kanjani isici phezulu komuntu uNyazi laziyo amen uyena futhi wazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bakhulule bayekhaya laba sebesekhaya emva kwesango cha hayi amaqili la ukhona abantu abaxoxe emndeni masulwa ngobona kwabasulwa siyayisabeka kwesinye isikhathi ukuveza ezinye inkulumo ngoba sibuka ukuthi abantu bazokhathala bese siveza lemnikelo ushembe asiyanela ngayo kodwa washo ubaba ukuthi uma imndeni yenu ibe nenhlanhla yokusuluma ikhulumela ibalula ubude bamacala nezono zabo lobukhulu babo bese bekhomba ukuthi cha abantu abami nikwenzile kodwa sifuna inkomo sifuna ukuthi uthi nibobalalela ngoba basuke bepho uNkulunkulu ukuthi abaveza amacala wafani isimbo zamacala wafani futhi ukuthandwa uNkulunkulu akufani komndeni amen khona abantu ababenza kabi ngendluzula noNkulunkulu othatha isikhathi ukubabuka ngamehlo omusa mhlawumbe bakithi mhlawumbe bakithi
thina into ekufanele senze ukuthatha inhliziyo zethu zinabe silandele ngemuva simlinde uNkulunkulu. Amen. Amen. Kuze kuthambe ethuneni abantu bakini kuze kuzenzekele igaba zikhona zizobalwa ukuthi maniqeda lezi sigaba isiphi esilandelayo. Mobona kukhulu ukuthi ilungise isigaba sesikhaya, funda nawe phela ukuthi uNkulunkulu asikhunde sizofundiswa la ekhaya lemphefumulo. Funda nawe ukuthi akusho ukuthi sekukhulu ethuneni kuningi uNkulunkulu asakulamula njengale insizwa kade ikhuluma ukuthi kuvela iphi nayo ukuthi uNkulunkulu into mayingena ngomnyango noma isikhuluma ngomnyango. Njengoba lezi zinto babezenza uNkulunkulu mayesengivulela ukuthi buka abantu bakini babenzani babenzani. Kwasukuma umama nangomunye unyaka ngezwe ngishawuvalo nami ngomama ekhuluma ngathi sizothuka ke manje. Ngoba phela nathi asiwazi ukuthi sithina ngokungena sithathe umsebenzi kaNkulunkulu lezitsha zokudumisa uNkulunkulu sithina ngokuthatha zona. Asaza sibona siphiwa amehlo kubona futhi asizwe endlebeni. Asijwayela ukuthi sivulele ebusuku kodwa abantu abavulula yinina kodwa sizwa endlebeni. Asifuni ukwazi ngale nto enziwa uNkulunkulu. Asifuni ukwazi, sifuna kona lesibe zithohlongwana zabafana abangazini ukuthi abagcina ngomemeza isonto. Bavula amasango bashanele phakathi kwalo muzi. Kuphela mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen. Akukho kunye. Njengoba ngizwe ngicela ngithi ngicela isivumo sebandla. Angikwenzi ngoba ngiphoqa abantu noma ngithethisa abantu ukuthi ngezwe ukukhuluma ukuthi imndeni yonke ufuna ukuyiveza uNkulunkulu. Makuhlatshelela abathola ithuba lokukhala bayiveze uNkulunkulu ukuthi Nkosi ithina ngomntwana wethu. Makushiya isivumo sebandla ithina. Musa kuyiqoqa. Musa kuyiqoqa okwenziwa la ethempelini zimbandakanye nako ngoba uveza abantu bakini. Ingakho wayethe babethethiswa abanye abantu la. Bethethisela ukuthi ha umntanami awusukuma amangani ukhuluma into esikuvezelelwa ngoba ngesikhathi ukhulunywa uNkulunkulu usuke ethukula amafile kithi usuke ukukhulunywa kodwa indaba lethu siyashenqa siphume kuleli igxathi sihleli ku siye kwelinye igxathi. Mayibonge Nkosi. Uhlala kahle esontweni baba omdala singaqothi singothulile singomakoti thina la abaganushela sihlalisa abomakoti sihlala lokubona abavangeli noma sihlala lokubona befundisi asiqothi. Amen. Amen. Angisho sibhekane ungibonile babathi ngikhuluma nawe ngampheli. Ngathuka mina mangizwa ukukhuluma umama la ethi lo mama wayelitshela uzalo lakhe linenkani kukhona owayenenkani kakhulu wesifazane ozwi lakhe mayike wakhuluma umndeni wonke uthelwa ngempuphu bheke phansi ngoba kusekhulumani usihlalo. Sokuba khona usihlalo phela bomakoti emakhaya khona imizi edala ephethwe omakoti asebabulala amadoda wagcine seyishingishane la ekhaya ekushiza bagcine bemenza usihlalo omakoti abanye ngoba engqevuza kakhulu bese kuthi usihlalo womndeni maye ngekho nje ukuthela umndeni awukhuluma umndeni. Ikhona imindeni eboshwe kanjalo ethunjwe kanjalo ikhona phakathi kwethu. Uyazazi nami uyazazi unalizwi endlini yakabo kodwa makuhlangana umndeni wonke uyasho ngenhliziyo ntema sesophendulile bahlala phansi bona enkukhweni abantu umzane amadodana lapha yena uhlala ehlalweni ngoba wakhethwa umakoti balapha ekhaya usihlalo ngoba naku eyisikomeni imizi amadoda ibulawa ngayo yonke indlela ulusi ibulala ngayo indlela nalo dadeke uthi mayekhuluma uthi wayethi mayekhuluma sebezwile abozalo bese bejikiswa uyena lo makoti. Uthi ngolunye usuku weza esembiza lonkanini wathi awuze la lento hlezi uyikhuluma sihlangene somndeni. Uthi senyakwazi mina la ukukhuluma khona ekhaya lemphefumulo. Uthi ukwazi kanjani? Uthi ebusuku ngithengilele ngabona sihamba siwumndeni sonke sisuke sitenda sidinga indaba lokwekhaya lemphefumulo. Uthi sasa sifika kulendle emhlophe enhle enkulu ubanzi bayo uthi yayinkulu ngalendlela ongathi wena bobuka la uthi ngoluma zonke wayekhuluma la ethempelini lo uNkulunkulu ngile lo mhlahla yongakhohle izinto mayikhuluma nawe ngiyakucelela ngoba mina mayikhuluma ngibheka kwethu umuntu mayikhuluma nje ngomuntu wakubo wahamba ewumthakathi ethuwe ekhaya lemphefumulo ukuthi hambe uyosinikelela ngoba sasabathakathi angifuni mina kuze kukhulunywe ekhaya nami unamandla ibamba impahla noma ngibambe lo unike noma ngikhande ukusebenza lo ngithandaza ngisebenza Nkosi nakithi makhona abathakathi ngicela wenze lokhu okwenzeka laba bakasimamane ubageze nabo ubethule imithwalo mayibonge Nkosi. Amen.
angilindi ukuthi koze ngimulele uthi ke lo dadewethu sathi masingena ngaphakathi ababekhona bazokhumbula bazokuzobeza masebekhumbula uthi sathi masingena ngaphakathi kuleli ehunhlende uthi mangibuka phambili ngabona kunengwevu ingedwane zamadoda impandla zihlulithe ithuke ebhekele phambili epulpiti kuhleli inkosi yabaNazaretha uthi makuhleli lomuntu kusho la uthi kodwa masingena la ngaphakathi kulendlu ngabona lendlu inamawodi inamaroom uthi ngabona elinye lamaroom inhliziyo isitangulunguze kulamaroom uthi mathi ngadunguza ngabona kunomcengi kulendishi enekhanda ehlola umkhonto negazi siyakhumbula manje nawo ukhona khulu siyakhumbula ngesikhathi ekhuluma la ngezomshaya khona ngathi awuda ngokukhuluma msabosha lilula linyana ke naleli gama la lesibongo salithi manje kusho kanti too much ngesikhathi ekhuluma ngaze ngishaya uva ngathi awu namhlanje ukuzeni uthi mayesexoxa uthi ngathi mangidunguza kulendlu ngabona indlu enekhanda ehlele endishini ekunegazi ihlola umkhonto la uthi ngase ngibone ngathi kanti uzosibizela kubantu abakhohlakele kanje abathwebula uthi ngase ngibhekisa ikhanda ngaphansi ngase ngihamba ngiqhishizela ngemuva bahamba bafika baguqa la mabeguqa lapha uthi base yena wangafika ukuthi aguqe wami usacasukele lento ayibone kulamagumbi wathi abantu la kuyathwa kanti la kuganga ngabantu sizolethwa into enje ngangivesi ngishiyo uqoqela lo mntwana uthi ke mayefika la bese kusukuma ikhehle lidaka akusukuma inkosi ithi ngiyafona ukubona umndeni yakini uthi bese iveza iscreen uvela amakhehla kuthiwa zishintsha izulwane ngezulwane ethi lezi izulwane zasendulo uthi kwase kufika emakhehleni lawa asondele nawo uthi kwase kusuke lodwa ikhehle lathi yabona mntanami wena uzogana lapha ekhaya uyibonile le ndlu okade uyibona lapho ongene kuyona lese iwenziwa nehlule uthi kwase kuvuma kakhulu waguqa wathi uyibonile wathi le yamkhonto ohlonye phezulu kwekhanda uyazi ukuthi ukababizana wakho ikhanda kababizana wakho owabulawa umne wakho uNkulunkulu befuna ukuzonitshengisa imikhuba abade yenziwa amadodana ethu ebulana nawodwa ubaba lo gani umyeni wakho nomganile kwakwakhe wabulawa umne wabo wamthwebula wathwala ngayo ikhanda lakhe liselapho ayembeke khona igazi njengoba uNkulunkulu uqoqile wazobeka uzotshengisa mina ukuthi nanzi kufanele niyenze ngoba ngizonikela abantu ukushemba landela abantu abathwethuliwe abenziwe imikhuba uthi mntanami ngibona ithi inhliziyo yakhe inehlule ithi kuyaganga kakuganga mntanami uNkulunkulu uqoqa noma yini azonitshengisa nakuwe mne wethu okadukhala ungayizingi zisekhaya hlanganani phela nomndeni uNkulunkulu uyanipha inhlalo ukuthi bukani isimo samacala kufanele nizolamula leyo mndeni njalo bayibona inkosi nizothula nakubathakathi abanjalo uma abathakathi sebeqonge kakhulu uyabona sekudingeka inkomo ngoba abathakathi phela makuthiwa abathakathi kuyacaka ukuthi abantu bebulala abantu baningi abantu ababulawa abathakathi abayimndenini labathakathi ababulawa imndeni yethu uthi inyanga yezulu mobuye umuntu uhlala kuwe emahlombe okhokho bami ophethe ikhwama ayinikezwe okhokho bami ababengabathakathi bonke labathakathi abayimpande ababebulala abantu yonke leyo mndeni ayibulala iza ekhaya kini ebulawa okhokho basemandulo bezulwane singaphambili nesilandelayo nesilandela kuze kufike lokhokho wakho uthi wena wayemthakathi cha ulandela ufuzo lawo mangasuphiwa amehlo buka abantu ababulawa yibona inkungu nelanga mhlawumbe bangabantu bangaphezulu kwabantu beKhenani abantu ababebulawa umndeni wabo ngoba phela ubeyichobozela izinto zakho uthi ushe umuntu umbulele thina boshebe sinomsebenzi betha kuwena ingangwena uNkulunkulu wakho umdalile umbulele futhi manje ke kufanele sikuvume ukuthi sithwele kanzima kulo muzi uma uza lapha kufanele uthenge isibindi singakhathali futhi bazokupha amandla Amen. uma sitshelwa kuthiwa asibuyele emuva suke singaxoshwa sisuke sibuyela kuyenzeka kungathunywa wena owusokhaya ngoba ikhanda liqinile ngiyaxolisa nje sengizoma angiyena umuntu othanda ukuphendula abantu kulezi zinto zama social media kodwa ngicela ukulekelela umshumayeli bayamazi
abake babukele lokho kanjalo uvinjwa abantu kusedrobheni hawu umzwini umshumayelo wesimanimali obegxeka indaba yasekhaya lemphefumulo okhuluma elento cha bo umshumayelo bengagxeki ngicela bayalisise kahle lento bengagxeki lo mshumayelo wasekhona ukuthi bakhe le ndawana le akhulume kuyo wayeseqondisa lapho ezama Nkosi yami naye ukulekelela wayesebalula ukuthi siyadingeka ekhaya lemphefumulo kodwa ekhaya lemphefumulo akumdingi umuntu ongayishisa impepho nowenawo umuzi ubezama yena ukumluleka kodwa inkulumo yakhe yonke uma uyilandela akamananga washo lapho ngithi ke ngicela ukulekelela yena singaze sigcine sithi umgcozo kaNkulunkulu ubengaqondile lo ukuthi ugxeka ikhaya lemphefumulo ngoba ngithe mase ngilalela ngamthola ukuthi wake weza kuphela esingamlekelela kuba kusithenje wake wakhuluma ngosana wathi bashumaye yoba siphuma la singafiki isikhulumilo esinalwazi lwayo sithulele imali abantu asibabikele ukuthi uma uzwa unomunyu noma uzwa unentshisekelo yokuthi uyekhaya lemphefumulo woza uzolalela ekhaya lemphefumulo ngoba okhuluma ekhaya lemphefumulo akubona ukuqoshe phansi okulethwa uNkulunkulu ngaleyo mzuzu ukuthi abantu abalulekwe bese betshelwa iminyalo uNkulunkulu ayimisile ekhaya lemphefumulo mayibonge Nkosi wayesube kwabona ngihle sibule kanjalo bashumayela ingakhuluma engayazi ugcina usubala inkomo ngicela ubala imbuzo ubala yonke into abantu abanika ithuba lokuthi bazoyizwela bona bese bebuyela emuva bayohlala phansi lozama okuphundulekile mhlawumbe umshumayeli engizama ukulungisa inhliziyo zabantu bangaze bamuke kahle umshumayeli mhlawumbe okuphunduleke umshumayeli mhlawumbe akazange abe ezwisise kahle yebo masila sizubamba konke lapha ekhaya uNkulunkulu wasebuhleni ngesikhathi akhala umuzi akashongo ukuthi wakhela umuntu okhethwe umndeni uyazi ukuthi ngokwenkolo yalelizwe umuntu uyagcotshwa ozokhuluma emsamo ngokwenkolo yalelizwe umnomzane wayenqaphela ukwazi ukubuka amadodana akhe amakhono akho khona nekhono lokukhuluma kahle ozilaphe ihlambulile elithambile mhlambe umnomzane owakhe isiqiniqini somuzi onamakhosikazi osenamadodana waseganile okwakhile uNkulunkulu khona la wayekwazi ukuba amadodana ukuthi umfanele idliwa lokufanele athemeleze angamgcuki amnikeze umuntu umsebenzi phela umnomzane lo waba ithebe lapha ekhaya usekhulile useneza amadodana akhe uyabagcoka lo ushembe gcoka abagcoka lapha ekhaya ushembe into ayenzayo wenza into ayifundisa amadoda emzini yawo mayibonge Nkosi nasekhaya ayegcotshwa amadoda enikezwe igaba zomsebenzi hawu umfana unenhliziyo ethambile nolimo oluthambile lo mfana sizomlungisa kahle akwazi kube wena ozokwehlenya uma sesikhathele asikhulumela akhulumele umndeni athemeleze lapha ekhaya hayi lo mfana unenhliziyo eyinona nenyama yakhe ikasile bese bemenza inhlamba uyena omakuhlatshiwe ngikhumbula kahle ekhaya wayelandwa ubaba owayehlaba inkomo zayihlatshwa ngomkhonto la ezathi kwebele inkinga yayikhona ngoba phela inkolo yabo le babeqale bedle intelezi bese futhumala ayihlaba bese ginqika arole naye la phezu komlomo bese kuthi imnandile ngoba vele kwakudliwa intelezi wafika ushembe wayiphuza leyo naye babemkhethe ngoba bebona lelo khona kodwa ngale kwethuna ababesaya ngaleyo makhono babe sebeya ngenhliziyo yomntwana olula abazibamthumethumele ushembe ngesikhathi akhala umuzi wathi abantu abamase uzana ungathi la ekhaya kuthunywa ngisho intombi entethelele nazi kade bekhuluma bathunywe ingengeleza amadoda amadala abatshele ngomsamo wabo ukuthi umntana phela umsamo wabo ukuthi umntana thina usibona nje njengoba usibona nje mntanami ingane esiyiphembile siyiphembe ziphenjwe ngaphansi ukuthi ukhokho wethu waphanga umfazi womuntu ngekhathi zezimpi wathatha unkosikazi womuntu ngesikhathi sebekubulela ibutho wayesephanga ukhokhokazi wazomeza umfazi akasanga awise nyongo wenza abantu wabese maqhumula ingane uqhamuka ingane zabizwa ngesibongo sala somphangi ukhokho walapha ekhaya mayese beveze bethumela inkosi intombi entethelele bathi mntanami baveze imfihlo abasho ukuthi bayakuloshisa impepho kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ushisa impepho kanti ukhethwe nje
ngokuyithandela ngoba wena uyinkosana ekhaya kanti inhliziyo yakho ibukhulu uhleli ibozi zamadoda ayawathakatha uzozwa kanjani ke makhuluma ngokulunga makuzokhuluma ngento kaNkulunkulu uzozwa kanjani ingakho bekweqa mama bothika abantu ithi ke mhlawumbe laphenduleke khona cha lapha ekhaya wonke umuntu uvumelekile ukuza inhliziyo mayimvuma nabathunywe emndeni yabo mayibonge inkosi ingakho bathi mase befika la ekhaya kuthiwa ke dade kuwela umuntu uyohlala phansi ucele koma bakucelela indlela udlulisele kogudu bakho udlulise lolu daba nabo mali udlulise ngoba wena ngeke uzuyishisa impela bayafundiswa abantu ukuthi wena mama ngeke uzuyishisa impela kodwa thatha lolu daba usoluzwile uyodlalela umndeni mayibonge inkosi utho omunye phoma bengezwa uma phela sikushaya isigaba sokuthi ninikele bazokupha amandla nikela phela nalendlela zabantu abantu bakini bazogeza bese kugezekana nabantu abahleli kuloshisa impela uyambona usiyathamba nawe useyanqhuba abantu ake siyobona lento engishela yona cha seligeziwe lelitonga elahleleke nezintwana enkani okwesibili uzowakha kanjani umuzi uhleli ikhehla elaliyinkosi liphethe ikhwama zokubulala seliboshiwe lapha linasibusisi lizokuphanda namandla kwakhumuzi kukhona abantu abacuphile amadoda angangama acuphile ngoba amahleli kabuhlungu ahlele mthondolo nezingane zakhe lo muntu ufanele umhlele yawazi umlando wakhe nohlehla nawe ukuthi uzahlupheka kangakade uqhamuka kuliphi isiphi isidleke sethongo manje lo muntu ufanele abinde ukuthi azakhumuza wakha kanjani abantu bebolile ethuneni la ushembe usibizela ukuthi sizokhonzela imindeni yethu futhi lapha ekhaya awuzele ukuthi uthunyela ukuthi ozoletha imbuzi kuyisiko lasezulwini ukuthi uNkulunkulu uyanxuswa ngempahla njoba kulethwa iqabetho la ekhaya kulethwa ukudla kuzomusa uNkulunkulu uthondela imindeni yethu uletha imbuzi zomusa uNkulunkulu kodwa ushemba kanindaba nako konke lokho ushemba ufuna inhliziyo yakho wena othunyiweyo nomnikazi womzimba ukuthi iphelele abasesebenzayo uNkulunkulu akhipha abantu bakini esigodini sosizi mayibonge inkosi ngithi ke ngifuna ukuqondisa kuleyo nkulumo enjalo ukuthi cha umshayeli bengaqeli ukhile nje lapha kwasilela ngemuva kodwa lapha ekhaya wonke umuntu uyadingeka mayibonge inkosi ingane njoba kade kunezikhukhula ingane khukhulwe umuzi wakho isiqiniqiniso somuzi wakho abazali wakho baba baba yonke yaphunyuka esithathwa udladla wayithatha lengane wayise ethathe ibeka la enkwayo wayifuya la wayondla lekhaya wayiseyikhulisa lengane wathola udladla lehliziyo basithi mfana phuma ke manje uzosimuzi kayisho lapha na manje uyihlo siyamazi nonyoko babesinile siyamisa kusikela naye indawo hamba kwakho umuzi aphuma umfana lo mfana umfana wafa abantu abashisa impepho la wafa amakhosana wafa yonke useleka angezi lapha ekhaya ukuthi azokhuluma nemndeni eyamuka nomfula neyikhukhula cha kunjani wonke umuntu uyadingeka la mayibonge inkosi amen into esicela ukuyidlulisela kubabheki bemizi kaNkulunkulu lapha ekhaya bayatshelwa abantu njengoba nizozwa noma zasikhumbulile abantu bayatshelwa ukuthi uma usuwenzile okwenziwa wabocha uyaneliseka wakwenza awuhlali lapha ekhaya uwele ethempelini lakho ngoba vela uzile ethempelini lakho awuzele kuzoba yilunga lapha uze wena empuleni uzogeza imndeni yakini bese ulindele ukuthi imndeni yakini idlule igabeni lezo igabe idlula kuze kufike lapho ikhulula khona uzoyilanda uqede uyilanda uyise ekhaya mawuyise ekhaya kuyalungiswa ekhaya ngisale nje sengikhaba konke nalokho ekhaya kuyalungiswa mase kufika isikhathi ukuthi imndeni landi ekhaya kuyalungiswa nilungisa izindlu zabo nilungisa impahla yabo kumamukela bezongena egcekeni kufika usuku uNkulunkulu akhipha usuku lokuthi ikhululwe umndeni isekhaya udingeka umshumayeli wangakini ofake ingubo lene enomusho wathi la ushembe kena wathi nibize nicela umshumayeli nabangakayimbathi ingubo emhlophe abawenzayo le ndima lokuzothetha amacala emndeni yabo uma sekufika isikhathi sokuthi bakhulule bayalele kuthiwa ngibophe umshumayeli waseNazaretha kodwa ofake umuqo omnyama umshumayeli uNyazi ngakini nimthungathe lemiqala baningi abantu abafika sebezolanda imndeni abakade babenikele imndeni yabo isikhululiwe abangayimbathile ngomhlophe mase befika bafika nomshumayeli waseNazaretha bese belulekwa abantu bayanxuswa ukuthi abeze bazoluleka ngoba kunezinto engadingakali uma umndeni usiyongena ekhaya ngoba lo mndeni njengoba lapho ushebafundisa ukulunga ushebafundisa ukuhamba kwasezulwini ubabuyisela ehleni ababeyibona besazala beletho emhlabeni sekunabantu basezulwini abasafuna isinemfe emzini wabo
abafuna ejini emzini wabo lajika ingqondo zamadoda ngoba phela ijini lajika ingqondo zamadoda athi umne wabo esedijiki bese uqhuba ikhanda abone unkosikazi kamfowabo seke sengamenza intombi abhadanya abhada babulalana bagwazana kuhlukana imizi kuhle lokho sikuthande sokubeka emsamo sithi isiko lawo kodwa babulalana ukuthi kwathi ingqondo waphela mhlawumbe ekhanda lendoda waphuma umfazi kamfowabo ukuthi fanele amenze intombi usejikwe leli jiki akulona isiki ijiki imkhuba amen abenazi vele ukuthi amen uzoba kancane nje awungamali uvele ngoba phela sokwabona ikeze kuthiwe izomama maka mawenza ujiki fanele khona lokeze loma uba athi amadoda amama baphuza ijiki ingani lento ihlula indoda uqobola ijiki indoda ixeke indoda ayihamba isinelo ihamba ihleke kodwa mase idlutshana ihamba ihleke uba iba nomusa nje ongafanele indoda kangakanani-ke wesimame ngoba phela owesimame uyingane mase kuphuzile utshwala uzonjani azobulala unkosikazi ulani-ke lelo khezo selazelenziwe isiko hayi lelo khezo ekhaya kuba lokhu inkaba ubani wathi isiko ukuze kubalwe inkaba kulungile phela sisho ukuthi ningabi nazo inkaba emakhaya zithengeni nifake idokwe mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi ushebu usifundisile sifike kulolu hambo thina sizalelanga la sabokufika la kulolu hambo lasezulu sifike kulolu hambo sathi siqala ukufika sisihamba inhlangakazi endala siyabafanyana safika kuphuza idokwe ushebu ufundisa abantu ingakho nalapha ekhaleni unophinda-phinda into eyodwa ngoba ayingeni kwabanye abantu nomthandazo wesabantu ufunda zonke ngoba ungeni kwabanye abantu nali idokwe ushembe wafundisa bona abantu endulo ukuthi cha nali ijiki labo manithanda ukuthi bafake ijiki idokwe amen unenze libe yimbiza libe ngako unenze ekhaya ubeke uthathe umancuntshane lo ubeke emsamo wazi ukuthi umancuntshane wami nomsamo wami umancuntshane ngani so bese sichaze lo ushembe mayithandile kodwa la siqonde khona siqonde ukuthi lapha ekhaya wonke umuntu udingekile ukuthi ezovunyelwa umoya nangaphandle uzothunya emndeni wakho umoya wakho mawuvumela unomoya ohlakaniphile ngoba umuntu onomqondo ophusile uyayizwa le ndaba kaShembe ayenzela wayikhulumela yena uba unene ngimizwe ngaphandle kuningi akukhuluma uShembe masifika lapha phambi kwakho uyathi ke mayikhuluma masamba noba unene ngoba uyingwezi nathi sicashe emva kwakho masamba sobabili ngishumela lesi thwala kanzima kodwa masamba nawuseni sithi ngoba sicashe emva kwakho akhulume nebakho unene kuningi akukhulumayo ngiyababongela bakaNdlovu ngoba bazala indoda engathathanga ijazi yalibeka emehlweni kuyena umshumo umfundisi uNdlovu ufike la umfundisi uNdlovu wakhuluma phambi kwababusela noba uNyazi wathi baba uthi ubaba kuba uNdlovu umfundisi uNdlovu bomfunela amajini fathu uShembe nami wathuma umfundisi uNdlovu nami bathi kemelele uthi manje wathi cha baba ngimfonela imini yakho ngamthuko wathi wesebenza elungisa lemphefumulo endlini sasabisa imini leyo ukusukela ekuseni silungisa wathi tshela mina ufuna ukuthini ke hey uShembe unkinga uNyazi bezulu wathi ufuna ukuthini wathi baba wathi tshela mina wayesemtshela le ndaba baba ngithema nginene la ehleni ngabona ukhona indoda ememeza ngaphesheya de abantu bakaNdlovu ukuthi mangiqalaza ukukhuluma bangona kuvumbuka indoda ende mudeke na uthi imunwe ngebala waze washo tena kamnyama imunwe isizulu leso umuntu onsuku uthi yakhuluma le ndoda wathi niyazi la nosinda khona wathi ekhaya lemphefumulo mayibonga Nkosi sekungifundisa uNdlovu utshela uba uyahleka bayade kuze bamsele yena bamsele ubani ongavala lena siyakhile uma kuvuka abantu ethuneni bethi asiyekhale emphefumulo nina bese niphikisa le wathi ubani umuntu ongavala leya wathi hayi mina ngiqedile ngiphinde ngikhuluma usho uNyazi wathi mina ngiqedile kuyokhuluma yona umndeni ngoba umndeni idlula kithi etshela babusele kanti egcineni uzodakubiza umfundisi uNdlovu umfundisi uNdlovu ekhaya sho uNkulunkulu wayibona umfundisi uNdlovu wakulesine uba bezongena egubini ulehlanu umfundisi uNdlovu wangifonela wathi ngisekhaya emphefumulo ngathi ngisemsebenzini baba uzoba kuthola abashumayela wenza wazonikela uthi uma esefikile la uthi bengizolalela sekuzobuwela emuva ngiyofuna impahla hayi isilwane vele phela ulimi esincebiswe yikhe zazi ama-architect ayifuna yonke indlela ngisho ukukhuluma emsamo ekwenza ukuthi kubhile
boba nasi isilwane ngipha sona mama abantu bakini sebehlambukile bayobaleka ngoba isilwane ngulu inji ngulu isilwane konke kuyisilwane ingakho kokho babethi impahla ngoba besho impahla yisemkhulu noma beyigaguleke imbuzi noma inkomo noma yini wayesethi umfundisi uNdlovu egcina wathi uShumayeli ngiyabonga sengizokuhlanganisa nozana bese siza nempahla ngoba inhliziyo yakhe lento ehlezi khona yavuma nangu mamkhulu umzwitheni nimzwitheni abazwanga asibocela indlela sezulwini mase singene ngaphakathi sicela ukuhlakanipha sizwe uqedile uthi bageza umfundisi uNdlovu akayilethi imbuzi neyodwa wayesezolalela into wayizola kade kodwa umndeni wakuNkulunkulu useqedile ilento ehlezi ikhuluma la ekhaya lemphefumulo ushemba akafuneli lutho ushemba ufuna inhliziyo kamfundisi uNdlovu yaphelela mayifika la mayibonkosi sekukuthi azogcinisika kakhulu umphefumulo kodwa abantu bakubo sebebahle ungathi kugezwa abantu la umuntu oyifabanga njengami ongenalutho ngokuyongena emkhosheni lapha sebenze igeza umndeni yakhe manje kuzolinda wena-ke babusele ngoba nabo ukhethwa leli ungabe wena usahleli ihongo mhlawumbe omunye umuntu ukhethwa nje kuthiwa akagcotshwe uphethwe konina lume uphethwe izimbuzi zabonina lume akekho ethongweni lapha ekhaya kodwa ngoba uyinkosana phela umuntu uyaphathwa imindeni yabonina lume gamanxe-ke noma ngabe uyise wafukana bona wayesewona unina uyise wafohla wabulala isibaya sendoda athi mayesebona usebulala isibaya sendoda ukhulelisa abeseyiqhuba inkomo eyisele usezomboza ungcolisa iy'nkomo zakhe lezi aseyilokoyini leyo ngane uma kanjani iyalengela bonina futhi ilengela ngenhlambe enkulu uyabona nje uba abantu beyithanda kangako ungathanda wena ukuthi umuntu akubhunyele ngamangcolisi uthi usathi abesedumisa imoto athi nayo imoto engizokunika ungayijabulela leyo moto ungamane umthuka ukuthi uhamba naleyo motshana yakho umthele ngamangcolisi ingakho ngesintu uhlaka waba nokucule ukuthi uma insizwa yomuzi wendoda akube khona ingezamuzi nenhlawulo hlawula umuzi ugeze ukuze gezeke inhliziyo yomnumzane umthele ngehlazo manje obaba bethu abadala bephambuka endleleni bengena ehlazweni bona athe sathi uyalobola bese yakhulelisa abeseyiqhuba isheshe inkomo ngoba ethu usefuna konke nengane cha ungcolisile lo muzi lezi inkomo seyiqhuba basayifuni sifuna yilabo abaphilayo phela abantu abaphilayo babone inkomo ngalelo thuna basayifuna abanikazi bomuzi likhuleke lelo hluleke lize liphume naye imvamisa ukubabona abantu abangamakhosana ukuthola ukuthi balibala nje engqondweni kunamathizethize athola imisebenzi yabhuqu iningi labo abantu abadabule kanjani abamumathwa wonina besese onina bengakakhishwa ngoba inkolo yalelizwe indoda ayiyi ukuthela imbewu umuntu wesifazane engakakhishwa uyise ngoba kunezinto uyise kufanele azenze zokudiliza laba abantu abegada ingane yabo abadilize ngokwesiko aqede inyanga ngokwesiko abesemncane umntwana abesemnikeza inkomo yophawu abesembathisa ngezalukwazi eziyomfundisa ugange izalukwazi ziyamukela umkhwenyana izalukwazi ziyamukela umkhwenyana ngoba umkhwenyana wabo kodwa makuhleli ibutho kuhleli ikhehla udadewethu uzombatha kanjani nekhehla ingakho amadoda efesemancane ngoba simbathwa sithatha omakoti bethu bengakhishiwe emakhaya ngokwesiko esahamba ney'gagayi zakubo iy'nkunzi ey'mbili zakhalela nesimayeli bese iyafaka indoda usala umama esemncane uma kusala umakoti no-30 years uyabona ingozi ngoba phela kwamanje akusekho lokuthi uzongena umndeni wonke lawo macala njalo amile ngalelo thuna kukho okubulayo kukho okuphelayo konke kudinga ukuthi uthumbulule ithini esisemhlabeni mayibonga Nkosi baba sizwile njengoba ukhuluma uze ukhuluma ukuhamba wothwasa abengasho ukuthi ubaba uMshumayeli uhlu lothwasa ubeveza yena esahamba ezweni ukuthi wangena kanjani egeleni kodwa lokho kuyizimpawu zokuthi kwangekona okulungileyo yini ukuthwasa kuyiqinisa lento ukuthi ayiqine egazini lami nasemthanjeni yami nasemkhatsheni amathamba nasemchosheni uyayiqinisa egazini lakho ukuthi ayini ihlala ihluma ingakho abantu abahamba bethwasa babanazareth uyesu kuphela unyaka uphi usibanibani hayi useyolungisa leyo yakubo
abuya hlambuluke futhi kuphela unyaka agcine sewuluthe sengako umuntu agcine ngene ehlabathini ingoba la eNazaretha akuthwaswa mayibonga Nkosi amen akubulwa akuhlolwa akiwe zangomena akiwe enyangeni amen kodwa mawusanaleyo nkolelo enjalo ungakakholelwa kushembe akulona icala phela wona kuseyinkolelo yakho isithixo sakho kodwa mawuse ukhonza uNkulunkulu ufuna umndeni yakho ukuthi iphume odakeni shiya lezo zinto ngoba sibavimbile ngaleyo thuna babuya basiqhubele kubangani babo ukuthi sihambe siyothwasa siye kude ingoba basitshela ukuthi mnangu umthwalo umntwana wesikuthwele ulona limlwa ukuthi nangu umthwalo umntwana mzafeleza ngoba zafa siyothwasa safa senza ukuthi zafa sithwasisa abantu senza yonke nawo umthwalo kodwa mawunesibindi usukhulile usuzwile njengoba kukhuluma maye kwehlela into enjengale cha uvuka ekseni ngoba phela ngeke uphuphe control ekulawula ifuthi endizabo vuka-ke ngoba usuphusha kahle uguqa mawumshisa impepho ushisa impepho cha ngizwile mawungayishisa impepho uguqe kuyakuza itonga lakini ngoba sonke ukushemba abantu imindeni yethu ingangey'ndwele zekhanda abafana ababewuthele ekhaya lezi iy'ndwele zalamadoda mawahlanganisa isizwe sakuletha ubale lezi iy'ndwele ey'hlangene nakungelutho wasekhohlwa likhona itonga kuwo lenda lapha ekhaya uma usuzwile ifika inkulumo enjalo kuqakhangizwile ngoba banani ngoba mkhulu mabevezile nani bokhokho iyahluka lento ngoba abanye sesibabuze njengoba usuhambe ekrezi uyothwaselubani hayi angazi lo ekutshela ukuthi uthwaselubani hayi angazi wakwavela lo wakutshela ukuthi ubani hayi akazavele kodwa senginesikhono usebenza bani ubani umsebenza akazi uyabona wangekho ngoma uma ngabe umuntu ngoma khona bangekho ngoma kheza umuntu wafeleza ngomeni leyo lapha kheza umuntu wayemthakathi phela mayiqhamuka yakavela ukuthi umthakathi uzovela yena mayifika ukuthi mayekathi umthakathi uzolapha abantu ngeke ngathi umntana mnazi khona ngisozobulala abantu bese ngeke uyazi ngeke uvuma uthathele umntwana uyamsika kufanele umboze athi ukulapha abantu uzowuveza mase ungene enhlizweni yakho wagxilwa uthanda abesethi mina ngimoshekele umntwana nakho ukuyithatha mase uzwile usuyakhuliswa-ke manje mase uzwile kuqa sizwile nina basekuthini mabeyivezile ukhona uNkulunkulu uNyazi Lwezulu mina ngithi mina ngiyacela ngoba imithwalo lenitshengisa yona emvindini ungangeniswa anike ungakusabi lokho angabazi lokho abekho ezulwini mabekunika ikwabo ngeke bavuma phela abantu maka bakunika ikhwama nje abekho ezulwini ithixo zasemhlabeni lezo akuzona ezasezulwini imkhuba yokulapha inyama uma usuzwile cha ngizwile kodwa uNkulunkulu khona emhlabeni uzele kuzolungisa mina ngithi vumani ngilise kumveli nansi nali izinyane lembuzi babelelani kuzo ngiyaniqhuba uNkulunkulu ayanethula uma ningamakhosi ngiphela amandla ngithola inkomo ukuze nibambelele kuyo nginise uNkulunkulu uvulile nawo umfula bafike bathule la ushemba bafake ekhaya lemphefumulo ithatha umpahliso uNkulunkulu ntambama njengoba uzobona ze uNkulunkulu ngentambama mayibonga Nkosi kuphelele sifunani kunye sifuna ukuya kumajiya umajiya usebenzele iy'ngane zakhe uzobala naloka umajiya akugcaba umzimba uzube yimpondo wonke akufake iy'nsizi akuzozela mina ngizokwazi ukuthi kufunwani isangoma sidilizwa kanjani inyanga idilizwa kanjani umuntu ohambe olondini ulungiswa kanjani umuntu owahamba unisa amakhosikazi abantu ephamisa iy'khanga zemizi yamadoda lithethwa kanjani icala lakhe ngiyabonga ngizocela ukudlulisela kumfundisi wenkosi umfundisi uNdladla abese ebeka libeleni abese siphethele inkolo Nkosi usisizayo amen ngiyabonga sibonga Nkosi ukuthola leli thuba ngibonge umnikazi wesibongo sakithi uNdladla okuyena silethela samadladla sasikhona lapha ngesikhathi Nkosi uNyazi Lwezulu
lufika la zovula lomsangena nathi lapha uyange lakhuluma lwathi la usekhaya lemphefumulo kodwa kwasekuthi nje futhi emqondweni sekuze kubuye manje ngale sekubuya uma ngabe yabe sekukhuluma umnikazi wesibongo sakithi njengoba silapha nje singamadlala uqale wathi qala size sizomkhonzela lapha safika sonke sazomkhonzela udlala emveni kwalokho wayesesihluleka ukuthi asezela sesiyilethileke namhlanje inkosi ayibonge inkosi enkulu ngiyadabuka ngoba ukhona kwathi ngesikhathi enkulumo wathi ubone ngazi ukuthi le ndawo ukuzala ithanda uba ngumqansa bebehamba ngebhasi engazi ukuthi le bhasi kunzima ukukhuphuka ngase ngiyibuka ngayindlela yokuhawu hayi ngoba kuwumqansa ukuzala indawo eyiflethi ukuzala kodwa into engumqansa lento ibe umqansa ezinhlizweni zabantu angiyazi ukuthi yenziwa yini lethi benzima kangaka cha inzima futhi la ibe nzima khona kulabo bantu abagqoke nje mhlambe yabona angingachazi into eningi ngoba nakhona ngathola icala futhi bese banzima kakhulu ke lapho umuntu ahambe umuzi ukuthi hayi khona kahambisana lento ahlanganisa izinto ezingahlangana lana asizile kumuntu asizile kumshumayeli noma kubashumayeli ngoba igama livela majiye asizile ke kuyena majiye silethwe imindeni imindeni yethu esibiza maduzwa abantu bekhuluma abantu abayigqokile ingubo emhlophe lapho laba ngayigqoki ingubo emhlophe laba abantu ibona bayikhulumela manje ikhunike le ndaba ngoba umuntu bayingakafiki kuye ukuthi ngqi kuyena akuvuma khulule kahle iqiniso ukuthi ayibone kodwa ushembe wakhuluma la saze sagezwa sonke abanikhumbula kahle ababekhona sagezwa kodwa babe kwathi ngiye emqondweni bantwana bakaNkulunkulu siyacela ke nathi njengoba singenile lapha siwumndeni kandaba ezitha ozala udladla umndeni kaSotshikazi ukuthi abasibone ke sesifikile ke sesizowenza lo msebenzi uNkulunkulu uNyazi Lwezulu alusenzele lo msebenzi kuzo zonke yonke lemndeni ngoba makhula ngodladla nje uzele abantu abaningi abazele inzalo yakhe ukhona ovezi ukhona okweyama ukhona omathenjwa nabanye bonke laba bantu bazongeza bangaphansi kwale ndoda udladla ezalwa yona udaba ezitha kaSotshikazi siyacela uNkulunkulu yena wazi umshumayeli ukhulumile ukuthi ushembe wazi ukuthi ubenze njalo bageza kanjani asikuzobalula lutho ushembe wazi ukuthi le mpahla esiyiphethe kwasizogeza lezi zesizwe uyena ushembe wazi ukuthi lesizwe sasonela nala ushembe siyacela sizocela Nyazi Lwezulu uNkulunkulu wethu uNkulunkulu baba bethu sizocela usigezeleke nazi imndeni esitsheni ukuthi ila bathi bala ekhaya lemphefumulo manje ngoba bethi bala ekhaya lemphefumulo ayikho indlela ukuthi sihambe siye kweyindawo abangasitshela ngalutho ngayo kodwa basitshela ngendawo eyavula ushembe uNyazi Lwezulu eyakhiwa ushembe uNyazi Lwezulu uthando lukaShembe uNyazi Lwezulu siyalubonga lukhulu ngendlela esimangaliso usithanda singelutho wasithanda uNkulunkulu wasithanda wasakhela lo muzi ofihlekile okumqanso ukufika kuwona noma ungatshenwa ngawo kodwa manje akuzwakali kahle phethe lapho abantu bakaNkulunkulu inkosi yokusenzizwe sizovala indokunje inkonzo ngesihlabelelo sithi selithethile icala ngithi basisebenze alazi owase ahlabelele sona isihlabelelo selithethile icala umvangeli wakithi nangotozane
umvangeli udlala sihlabele ngomkhwethu inkosi kusisiphana kwabantu selithethiwe Isa